namamkenda kambe ka Pastor Xitsonga nga analyst channel ya namuntlha of course ta hi khevela hi hosi ngombe Mr Post loyi hi nga ta hi khe n'wi linka na Papa Penny ya so hi ku landzelerisa mhaka mi nga mi swona of course already hi postini laha hi nga ku fika ku vona hosi ngombe Mr Post a kwate strong laha la nga fika a chingela murhangaphandle a tlhela a chingela na Papa Penny a yevula n'wariphundzu na rin'we and stuff like that laha mhaka ku of course yo ka yi nga fikangi kahle ka Papa Penny yi nga fika yi n'wi responda yi n'wi vitaniwa makhwiri loko a ti banana hi masivi and stuff like that so swi kombi na ku ne ka yena hosi ngombe Mr Post mhaka yi fikangi kahle as the following day 26 May na yena fika endla live a fika yi responda na ku angarhela a hlamusela mhaka leyi nga ku humelela ya politics leyi a nga yi tsala so a hi sunguleni la sure hi leswi a ngheneni mhakeni ne i tolweni ni tsale ni fake poster ka page ra mina manetwa ka page ra mina ni tsala leswi ni nga tsala swona as muakatiko wa South Africa ni nyika mavonelo ni foneliwe ngopfu ni tshembisa no dlayiwa wa papa swi ku yini ni hlamale ngopfu ni muakatiko ni na mavonelo ni fanele ni vona swin'wana ni na vana ni na muti ni hanya kwala South Africa our comrade nga vulavuli hi ma-comrade rhangela hi ma-comrade guys so ni fanele ni vulavula as a mavona artist hi ta ku zonda loko vulavula hi nge he ku fevi i ba music page rera ra music ntsena ra swilo hinkwaswo leswi mi lavaka ku swi promota la ka page everything so a ni vulavulangi hi vito ra munhu a ni vulavulangi hi phati ya munhu ni vulavule hi swilo leswi humelelaka ni kombisa ku as vaakatiko a hi na probleme yo ku fikisiwa ku na probleme ya machangani hi na probleme ya tiko hinkwaro as a South Africa hayi machangani ni tlhela ni kombisa ku no hi kombela varhangeri vantshwa hayi varhangeri lava humaka ka mavandla yan'wana a hi xoti hi mavandla hi xota hi varhangeri la South Africa hi leswi a ni kombisa swona laha ka page rera ti vuye ngopfu wa papa ni foneliwe ni ze ni nga ha khomi tifoni koko a ni to ya mina ni tlhela ni tirhisa vito rin'wana ra n'wariphondo na rin'we a ni vula vito ra munhu mara ku na n'wana se i le ku hlamuleni ka swilo swo ka swi nga lavi yena na yango wo vula vito so mi yi byela nqambi ku loko yi lava nyimpi a yi ni kongomi straight ta yi kuma nyimpi ma ni vona lava yi va chusaka yi hey na bafana loko yi lava nyimpi nqambi yi ta yi kuma loko nqambi yi lava nyimpi yi ta yi kuma ya strong loko ka yi nge tshama yi vonaka a ni chavi sweswo so yi nga ni gegagegi loko ku ri yi vula mina mi hindisela oro yi ta swi vona hayi hosi ngombe Mr Post hayi mhaka yi twarini hi vuya ka post leyi a yi tsarini hosi ngombe Mr Post about mabanana la Mchauke mayor and stuff like that laha hi vuya kona la of course yi nga kumeka yi tsala in overall kha yi hlala niwani ma yi ri karhi yi kha yi kombisa timhaka ta ku in overall yi defenda ANC nga swi vula tani in overall post ya yona hosi ngombe Mr Post ku kombisa ku the issue laha i timhaka ta varhangeri so lava nga huma na swiphataphatani swa vona laha i ku tidyela nkarhi a swo pfuna ngopfu nchumu leswi va ka swi endla so leswi nga fika swi spike ngopfu wa hlaseriwa hosi ngombe Mr Post timhaka to ku va vanhu va kombisa ku ANC a yo endla nchumu in overall ku va na few people va kha va endla swa right I think hi swo swi nga endla ku a hlaseriwa swinene hosi ngombe Mr Post
mara ku va a veka opinion swi rhongo na. I think ndzi ni vutisa un'wana ka yin'wana ya ti-comments, I don't think i hlamala munhu wa yo hleka, I guess loko ni nge n'wi fakeli munhu wa kona like wena mani loyi na n'we na ka ti-comments, but yeah mani hi vutisini ku ku va veka opinion Mr Post, is it wrong na a no veka mavonelo ya lama a vonaka wona. So koko unfortunately ni kha ni chekisa ve ri this individual i owner ya car wash yo karhi ya le maku yi vuleteleni koko a ni mhani se va na proof ya swona. Swo impela i owner na ku i xavela la vudyela so swi hetelela swi lehela hanya na swoko swi va a bit complicated nyana. Mara ni kha ni cheka page ra Papa Penny lama ni kha ni scrolla swi tikombi na ku post liya sinya mara a na ha yi voni liya a yi tsariwini liya ya lowa makhwiri lowu a ku focus-iwi ka yena sweswi ni vona yi nga ha ri kona. Post leyi yi deletiwini laha hi kha hi cheka laha vona yi deletiwini a yi ze yi la ku focus-a ka yena and stuff, as you can see laha ya ha ri kona post liya wa kota ku yi hlaya hi screenshot as a ku kombiseni ku lowu a hi nkarhi wa ku hlamulana na yena lowa makhwiri, nkarhi wa ku korisana nhlangano. So mara hosi ngo Mr Post na n'wina mi be n'wa riphondzo na rin'we vhele la mi gaga kuna ivi na yo yi gaga kuna ni vona ngi vekele vito se na n'we mi lo yi sungula la. So swa nyimpi na loko ri yiva kona hi n'we mi nga yi sungula hosi ngo Mr Post not Papa Penny, hi n'we mi nga sungula mugega n'wa riphondzo na rin'we na n'we ma swi to ku mbula hi Papa Penny na yena yi vula n'wina swa khwiri. So hinkwenu a ku tirhanga mavito so Mr Post na n'wina no ku nga ri loko hi languta na n'wina yo a bit wrong mi nge tlhela mi kota hi ndlela yaleyo ku ri hi n'we mi nga sungula Papa Penny na n'we ma swi to ka mi vula yo, you see. So let's go hosi ngo Mr Post. ku loko yi lava nyimpi nqambi a yi ti straight yi nga jikajiki a chavi nchumu and a ni vulavulangi hi munhu ende xin'wana a ni ri nsimi. That's why na loko ni tsala laha ni tsalini ku loko ku ri ANC yi feyilini mi feyile hinkwenu hinkwenu mi huma ka ANC swi rhongo sweswo na loko ni tsala sweswo swi rhongo because a ku ri mavonelo ya mina. So mavonelo ya mina ni fanele ku nga ri na mavonelo hi mhaka ku ni nqambi na ma swi vona. Se byelani nqambi ku yi nga kandziyi kwalano ti ta yi vuyela ngopfu ta yi chicha a ni kahle leswo swi ku yeve yo biha kunene mi ta hi tolovela tukulu wa Jehovha na Satani n'wana tin'wana. Byela nqambi ku loko yi lava mina a yi ti straight a ni against na munhu a ni nyika mavonelo as muakatiko wa South Africa hi leswo madala swi ku yeve. A hi na problem ya machangani, hi na problem ya varhangeri la South Africa hi hava. A ni weli ka vandla mina a hi na varhangeri ni ri loko ku ri ANC yi feyilini hinkwavo lava a va ri ka ANC va feyile hinkwavo because a va ri ka ndhawu ya yi-1 ma twisisa va huma ka ndhawu ya yi-1 so va feyile hinkwavo. Hi nga hembelani mi nga ti mi ta hembela un'wana na un'wana lava ku xitulu i lava mali swi obvious ngo sweswo. Se hi nga hembelani byela nqambi ku yi ta kahle a ni kahle swo madala swi ku yeve ya ta hlaya ti-comment ende vo tala mi twa nga ni hlaya ti-comment ni hlaya ngopfu ma swi vona. Mi byela nqambi ku mi swi vonile swipinde ka njhani mi byela nqambi ku a yi rivaleni kahle a ni vona lava ya ku ya vulavula yi fika ku he vafana na baworo vafana yini ta yi chicha nqambi mi yi byela kahle mi ni tweni a ni mi yi byela nqambi yi tlhe yi hlamula a zangi ni kongoma vito ra munhu. N'wa riphondo na rin'we i xibejwana xa munhu a ni xi tivi mi tweni lexiya xa khwiri ku ri hi khome leriya ra xikhwiri nyimba leriya ku ri famba yi ri phusha kunene mi byela nqambi ku a ni kahle mani hi leswo madala swi ku yeve tukulu wa Jehovha na Satani mi nghene mi tele ngopfu mati laha timhaka ku na un'wana futhi veri i ponani ma swi lavi ku hlamula na vavasati ponani. Mavonelo ya mina a se tshama ni sola man'wina mavonelo ponani
Okay, guy, what mahlukunhle ka Master T? Poland is this lady. A ri ka ANC, ya suka ka ANC, ya ka MK, ya suka ka MK, usually ka Action SA. A ni nga n'wi hlamusela xinjhani but wa tipolitics na yena ri ku hi leswi mi ni n'wi tivisaka swona Ponani Makhuvelela and stuff like that. Ya na hi ka tipolitics ni nga swi katsisa sweswo a ri ka ANC ya ka MK ya suka ka MK swi ka Action SA. Ni nga swi vurisa sweswo and stuff. Musa a vuyele nyana ka ANC nyana tlhaya ka Action swakho swa tipolitics. Mhaka ya Ponani Makhuvelela i ku i fika a commenta ka post yaleyo swi ngo Mr Post la un'wana of course wa vanhu lava va nga fika va commenta and munhu loyi of course a nga na influence and stuff like that. So hi fike hi vona a fika post yaleyo swi ngo Mr Post a kha a vulavula hi tipolitics a kha na vo Mr Post I mean vo Ben Mayengani na other parties kha ku swi phathaphata and stuff like that. So hi fike hi vona Ponani Makhuvelela a fika a commenta timhaka ta ku South Africa is a democratic country. Kumbe a mi swi tivi ku ri democracy swi vula yini loko wena I lava swa wena I nga nyaji no sola van'wani hi leswi of course a fika kombisa swona kwalano Ponani to show ku ri ya munhu un'wana na un'wana a hi na choice I na choice ya yena ku la ku ya ka party and stuff like that no kombisa timhaka loko swi nga Mr Force a ri karhi a chingela letin'wana ti-political parties ku swi as swi phathaphata and stuff like that swi va swi kha swi wrong and stuff like that and na hina va kha respondiwa la so a hetweni loko swi ngo Mr Force yi kombisa timhaka ta ku yini about Ponani Makhuvelela. Let's go. Ponani ma swi lavi ku hlamula na vasati Ponani mavonelo ya mina a se tshama ni sola ma n'wina mavonelo Ponani a ku ri mavonelo ya mina so mavonelo ya mina ma nga soliwi Ponani na ku vona assurance na ku vona assurance kwalano ho dzumbi ku ri i famba na ti-fish always kombela ti-star kwalano ma yo faka two ntsena a na ha ri ka Ponani I mavonelo ya mina ni hanya la South Africa ni rhangela hi ma-comrade I leswo se loko ni rhangela hi ma-comrade ni fanele ni va na mavonelo ma twisisa ni a lava ku nghena deep tanihileswi ngo politika ni yi bihi hi leswo so Ponani stopeni ku loko vanhu a swi bohi mi hlamula kun'wana mo yingisela or mi rhanga mi vona ti-comment ku vanhu va ri yini hi khomi nga ta commenta I'm sure a wu hlwelanga no commenta I commente fast I nge se swi twisa no ni vulavule yini a ni vulavulangi hi vito ra munhu a ni against na vandla ra munhu a ni endlangi nchumu lexo kombisa rizondo ka mavandla yo karhi ni vulavule hi ku na phinda loko ku ri ANC yi feyilini mi feyile hinkwenu a ni ri ANC mina and a ni xavelele tigigi ka ANC mi tlhela mi byala nqambi ku last year ni humese 2 wa ti-album loko ku ri ni wini a yi ni pfuxi yo munhu wo wa humese album loko a wini munhu a nga ha ri kona ka music a wini kumbe yi vula sayiti rin'wana hi sayiti rin'wana yi byele ni businessman na swilo swo tala ngopfu mi byala nqambi ni nge swi mexini la but swi tele ngopfu swin'wana hi se tshama hi va na swona yona mara moyi ni nga yi hlaseli ngopfu because a yi se za yi va xoxo ku yi vula mina na mara mi yi byela a no yi chuhisa mi yi byela I munhunkulu a endli swa tipolitiki mina I mavonelo ya mina ku nga soli mavonelo ma mina a ni kongomangi munhu hi leswo madala hi leswi ni mi byelaka swona so mi yi byela nkarhi xo hetelela ni tlhelela ka lava va solaku leswi ni nga swi tsala laha munhu un'wana na un'wana I na mavonele la South Africa ku hambana hi mavonelo a swi kombi ku kalwiwa loko ya hambana hi mavonelo tana na mavonelo ya wena I nga halwi tana na ma wena hi vona ku ma wena ma tlula ma mina or na ma twisisana hi leswo madala ni nge vulavuli ngo namuntlha mi yi byela nqambi hi ku a ni vona lava yi va tolovelaku ni yi respecta ngopfu yi nga nsukeli ni ta yi chicha and yi nge believe
ende loko nqambi yi lava nyimpi a yi ti straight yi nga ni jikajiki tshama ni ri ready for nyimpi hi leswo madala swi ku yeve tukulu wa jehovha na sathani n'wana tin'waka hi ta vonana Hey, I expect ku Pona Makhuvelo will back off after the sent a warning about the Ozunga Mr. Post. She further on posted indicating Mijala Malume Mr. Post Kore Ambi Parliament Lega GNU. Vangate onge change inge fake ka ti municipala. Na yena a tsaka loko va kuma tigigi ka vandla leri nga le ku fumeni mfumo un'wana na un'wana wu languteriwa ku phama eka vaakatiko ku katsa na tinqambi se ku fana na tihosi a va tsaki kahle a hi xihoxo kusuka ka ANC xihoxo i ku va vona va nga swi tivi ku ri democracy swi vula yini a va tsundzuki ntsena ku ri 4 November ku ta va na ku cinca so a va themendheli vandla ra vona va ri karhi va hlonipha rights of association ta van'wana Mr. Post democracy leswi of course Pona Makhuvelo a kombise xona kwalano and stuff like that so yena hikuva hi kha hi langutisa na ri comment ya yena a ngo yi hlasela Osongo Mr. Post a lo kombisa timhaka to n'wana na n'wana i na choice a ni hi le ka xidemokirasi hi na xidemokirasi a ni ku huma mfumo luwa wa yena wa apartheid even then ku nghena wa xidemokirasi 1994 loko ku nghena Nelson Mandela wona mhaka leyiwa so kusuka swa apartheid ku nghena swa Nelson Mandela xidemokirasi ivi na hina vantima hi kota ku va kha hi vota va na a choice yo hi lava ku ya ka yini political party leswi of course a kombise swona Pona Makhuvelo ku yes hi le ka xidemokirasi so a ngo loyi hlasela nghozi ngo Mr. Post about xidemokirasi ko la ntiyiso maybe kumbe xana yi nga kotanga ku swi twisisa a ngo yi hlasela a lo kombisa timhaka to a yi pfume van'wana va kota ku nghena ka ti-political parties tin'wana then of course a va a ri karhi a ti gega ka post yena leyi a yi tsarini the stuff like that but hi leswi loko ri amukeza hambi se sika bani ta kombela mi tlika subscribe